السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakka jirtu uummata gashtiitirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraasa shamaa harka fuunee obboleen giyyaa hunda keessanuu salaamtaan diitaan irraa kadhi bakka isin jirtatti isin haala qabdu isiniin jecha welcome family baga nagaan dhuftanii family walitti deebinee jirra armaalii walitti deebinee jirra yoo jettan akkuma agartan shunkurtaa filfil baarii timaantiim qullubbii ciradhee jira jechuudha. Akkasumatti maal dalaguu deemna jettanii shurba wallaahi hedduu mi'aawa. Shurbaa kana goradhaadhaati yoo inni mi'aawu dhabe hin mi'aawu jaa kottaa na gaafadhaa. Wallaahi shurbaa hedduutu akka mi'aawu. Kun akkuma agartan shunkurtaa itti nagadhee qullubbii itti nagee achi booda filfil baariitii fi laama itti godhee sanboota xumaatti timaamtiin itti godhee wallahi hedduutu akka mi'aawu. Mii mokkoraan isiniin jaa faamilii shurbaa hedduu mi'aawu. Asitti baharaata kurkum baqa waan takka takka ni jirami. Qimaamiyoota takka tokko itti godhee akkuma agartanii akkasuma faamilii warroonni mana kanaaf haaroo taatan subscribe godhaan isiniin jaa. Warri faamilii kiyya taatan ammoo like godhu hin dagatinaa isiniin jaa. Faamilii akka viidiyoo xiyyeetan laaltanitti like naa godhaan isiniin jaa. Akkasumatti warri faamilii kiyya hin ta'inis subscribe godhaan isiniin jaa faamilii. Ramadaanni maal fakkaata? Ana bira nashaaxaan isiniin jaa. Viidiyoon hedduu xiqqoodha. Viidiyoo daqiiqaa 2:59. Wallahi barana viidiyoo daqiiqaa xiqqoo takkaan hin deemu jira beetanii. Hedduun bisiidha saniif naamichuu inni. Akkasuma kun akkuma agartanii bishaan danfee jira. Asitti maalinti godhu deema shurbaa kana. Ifimmaas wanni tan wallahi hedduu mi'aawu. Mee godhaa laala. Sanboota dura wanni sanitti godhee gisee inni xiqqoo gisee bishaan wanni jee booda sanboota shurbaa kanatti godhaa jechuudha. Afaan Oromootiin hin beekani shurbaa san. Hin beeku afaan Oromootiin akkanumatti ilaalaa kun sooruma tanaa. Akkasi faamilii kunoo asitti ganaa hin bilchaanne hin xumuramne garuu immoo barsantii 10 kee jira. Akkasuma faamilii har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufe tanuma. Like osoo hin goone hin beeyni warroonni viidiyoo xiyya laaltanii like naa gootanii koomentii naa barreessu jirtan maayilaaf hin isiniin jaa. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Naaf jiraadha uummata qashtii viidiyoon xiyya xiqqashoo tana asitti nyaata bira dalagu jira. Asitti lukkuu xabbasuu jira. Asitti shurbaa godhu jira. Yaani shurbuma saniin isin garsiisee jira. Akkasuma hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jaaladha isin kabajaa like